Berita roti kau toh mega tak roti yodana dana tak rosa kamawa serau tilat tak do agan itu bawana tak do libu do nyata tak do anando. Udah pada punya cerita itu nyata kuat. Berita roti ya si mia tidak nah hati kau toh tong kau kacar. Mega tak do mucin dah mia hati yodana tong yodana kacar balik. Dana tak do sa kamawa serau dana ya tak do tak ada adandi kamawa serau nanti cakap kacar. Tila tak do agan itu tila ya tak do tak ada adanja jemaah bonus saya jangan mare. Bawana tak do ni budo, bawana ya namanya jaro ni bangga jangan bi nyata tak do anando nyata ya tak do tak ada adandi ananda sejauh lah jangan ni. Jemaah mereka sekarang ini mengelasi si piawai, alengkara netep poin siang dansa sembi piawai lumba, tak ada alengkara terasikan piawai. Ata lengkara netik be ane option dansa sembi piawai. Wasana lengkara zagat dansa ne piawai. Jangan lumba. Toda lengkara terpeta na jidat na canda piawai lumba. Tuba tidak wasa kaunsa piawai, tesa wasa mana go piawai. Ia wasa cipu siang piawai, dema wasa tiada sembi piawai lumba. Ata dema penidi mimi kantong bana senci ang nile lumba. Anak wazani kamani bikin lo amugo, cincang de lumio. Wina yosa tu tak kita kosong nalam yenci ang sungma do cuma ko tenyu de lumio. Cuma tak setan cara lumio sudah membeli jemaah. Radila tu tak saga cinya hiri ada ba. Surabang usa kena bama. Nafsu nak kita. Hiri nak ada ba. Makau hunai syetchin, makau hunai jauchin. Makamu sete lumio, makamu luah ma cakte lumio. Loka pala dia, sini pawe lu kena sini. Makamu go luah ma macak do busoye, makamu luah ma maseja do busoye. Adi lumio, kesibu bersih. Loka ket, tu do kena luah makamu sete lumio ba, makamu cakte lumio ba. Jadi memang piawai yang tomyu bersih deh, siapa tahu dia piawai deh. Memang mahagita deh, tidak kah tomyu betul ya deh, mahagita bopong tertaung lagi. Memang dia nelong tahu, di mahagita tu cini deh mas, selalu ya bar, tomyu bersih deh. Tercakap piawai dulu ya, luar suai, ciri ciri temu dia aku, puai tu ya me. Tercakap nanti jenuh siapa bawa dorang jemi aku cedok lumio, cedek sudah tu ya me. Tadi ada cakap mengong, sokong, tanggung, pigong, mianu cari dunia kita. Namun lain nanti jenuh kau siapa me? Ciri ciri mah, mahagita mah. Jamaah satu yuria sih, inang satu yuria sih, wujud kali satu pihak. Di waktu jadi mah pada tercene itu siapa dia piawai. Zaman ni lekana nyiron yang nampak tidak diwigo, datang kiri ga. Data kita suruh kucing ni biar mati biar macam mana, no? Nampak yang mana kopi deka, tengok kopi lengah kopi kama, ni nampak lagi syare kama tidak diuji ada kewa juga ada ni, dah aku berdua milah suruh jubenji koga, tu cakap milah, ni nampak aku buat itu, ni roh lekana ga, puita, tu cakap ngaruh ni kau ni mendua lah celai cara, ni cara. Lekana mana ga, dia nak ciri pit kang. Tidak diuji cedek kama, tidak diuji macam ulah, mesti coba ini bukan ni ro. Tu baru kemnya, banyak tanya tualu. Kewa juga orang jenuh miu siapa deh, tu cakap, biarlah, no? Banyak le, yuria ini apa ini dapat jenuh supaya macam ni. Mia yenyo pinle tiho, lina yang bima jauh zeko, agak pinle wemo. Nguyên tu yêu chỉ quê yang aku, ini adalah le, tabale pia, laga le, tabale pia, ni gale, jabale pia, ya tapi yang ulah tu lagi pada pia. Mia yenyo pinle tiho, lina yang bima jauh zeko, agak pinle wemo, nguyên tu yêu chỉ quê yang aku, oh pong, ni no mule oh.
သီတာဒေဝီကအိုးဖုံးရှင်ကန်ရှင်တပါးရှိရဲ့ကျမအဖြစ်ကြည့်ပါအောင်မြင်တော်မူလှဲ့ပါအောင်လို့အော်ဒါနဲ့ကြားရပါတယ်ဖေဟာအိုးဖုံးမြင်တော်မူလှဲ့အောင်ကြော့ရင်စုံငယ်ရွှေကေရှင်တော်လာလာနန်းငွေတင်စေလာနာကဖြတ်သွားတာပါဗျာစသဖြင့်ချစ်ချင်းကြိုက်ချင်းမေတ္တာသမှုတရားကိုဖွဲ့တယ်အဲ့လိုဖွဲ့တယ်ရှိတယ်တဘာဝတောတောင်ရေမီကိုလည်းချစ်ကြဗန္ဒတောကြီးယူရီးယားတောနဲ့တောင်ဆွေယူရီးယားတောင်ရန်တောမွန်တောင်ရန်တောကြီးမွန်စသဖြင့်တောမြန်ကြီးလန်းယူရီးယားစသဖြင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖွဲ့တယ်အများကြီးရှိခဲ့တယ်ခန္ဓာလေးတော်ကြီးအိုးဝေညီသာငပောင်းပြောစမ်းမြူကြလူဟာဟမ်ပန်ခေါ်ကအိုးရှာကျွေးတယ်တောလုံးလေးသိမ့်သိမ့်စုလို့ညာလို့တောဖွဲ့တောင်ဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မဟာဂိတချင်းမြတ်တက်တဲ့အခါခန္ဓာတော်ကြီးအိုးဝေညီသာဆိုလို့မရအောင်စနစ်တည်ကြည့်တာကျွန်တော်လူမျိုးကတချင်းတောင်အိုးဝေညီသာတောင်းအော်လို့ဆိုရတယ်အမတန်စနစ်ကြီးတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားမိဘများကစနစ်တွေချခဲ့တယ်ဒါကိုသိစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြွရောက်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာပါနော်